Jufku ću zamesiti sa 500 grama brašna, 300 ml tople vode, 2 kašičice ulja i 1 kašikom soli. Od brašna ću odvojiti malo u drugu posudu i dodati malo vode, pa postepeno dodavati ostatak brašna i vode i zamesiti glatko testo. Također dodat ću i malo ulja. Dodat ćemo i so. Kad smo zamesili jufku i potrošili svo brašno, testo ćemo doraditi na stolu. Jufkica je gotova, super mekana. Sad ću je premazati sa malo ulja. Stavit ću foliju preko nje i ostavit ću je u frižider ceo jedan dan. Ovdje sam već pripremila crni luk i meso, posolila. Jufku ću sad raslagijati što tanje. Premazat ću je sa malo maslaca, pa ću da je razvlačim. Jufku slobodno ovako razvlačiti, testo je savršeno, nigde ne puca, ne cepa se, a ove deblje krajeve na kraju koji ostanu ćemo skinuti kad je razvučemo dovoljno koliko je potrebno. Sad kad sam je razvukla, ove deblje krajeve ću skinuti. Sada na kraj ću ređati meso.
urolati. Sad ćemo iseckati na sitne komadiće i ređati u tepsiju. Na dno tepsije sam stavila maslac. Sad kad sam ih lepo spakovala, prelit ću ih maslacem i staviti u zagrejanu rernu. Zagrejala sam je na 200 stepeni, a peći ću 40 minuta. Tople mantije preliti sa jogurtom sa malo usitnjenog bijelog luka.